Ko whakatakotori atu tētahi pūrongo aukati tūkino tamariki ki mua I te aroaro o te minita toko I te ora o Paula Bennett. Tērā ia te heitara ataua pūrongo, tata ki te urua te kau mano ngā take tūkino tamariki, ko tai atu ki te tari matua o te ratonga tamariki me ora tau whānau. Kei te whakapona te minita take toko I te ora, ka ukuia ngā mahi tūkino tamariki ākua nei. It's about how we deal with all of our children, and a percentage of them are Māori, so it will affect, I think the findings that we've got from them sort of affect all our children, so as a consequence affect those Māori providers as well. Ko te otinga o taua pūrongo e ki ana, ka hore ngā tari I te mahitahi, ka hore te whakamōhiotia mena he tamariki mōrearea, ka hore ngā tari ka wanatanga I te tuku kōrero mo te ārai atu I te mahi tūkino. Mō mātou whānau, me ki kai roto I te taurohere e noho ana I tēnei rohe. Me pēhea, mena ka te hoki ati rātau ki te kāinga, ki te iwi kāinga. Me pēhea tātou e whai atu ana rātau mena kai kua uru rātau me o rātau tamariki ki roto I te SEPS. Inā me tahuri ki te rapu huarahi e pai ake ngā mahi. Ko ngā whakahautanga hei whakamutu I te tūkino tamariki, me āwhina ki roto o ngā kāinga. Me mahitahi ngā umanga, me hiki te āwhina I te hauora o ngā mātua mate āhinengaro. There's some fantastic iwi marae-based programs that are going into people's homes and looking at how they can help them and work with those children that need it most. I te tira au ki ngā kōrero o te forum nei, tana forum, ki ana data sharing between agencies is inadequate. Kai te whakai atu au kia tērā. Ko te wawata te minita, kia tīmata wawe te mahitahi o ngā umanga me ngā ratonga āiwi me te kāwanatanga. Ki te kōrero tahi me te mahitahi mo te oranga o ngā tamariki mokopuna. Joe Glenn, Te Karere.